Yes, ndabasuhuje mwese dukomeje kubana kuri iyi channel yacu ari nayo yanyu, tuje kurebera hamwe muri Tanzania byahinduye isura birakomeye cyane. Abagenzi bigabye imihanda barimo baratwikandakeka muri kubibona kuri screen zanyu, ntago byoroshye habe n'aka na gato, ubona ko ari ibintu byabaga mu bihugu tutakekeraga ko na Tanzania byafata indi ntera imeze gutyo. Urabona imodoka batwitse, amakamyo yambukaga ibihugu, rwose ndaje mbereke n'ibindi byinshi. Amakamyo yavaga muri Tanzania yerekeza i Kigali nayo ibyayabayeho ntabwo byoroshye habe n'aka na gato. Urabona imyigaragambyo, abaturage bavuga ko badashaka Samia Suluhu Hassan, noneho byafashe indi ntera. Reba uburyo amadarapo bari kuyaca nk'aho baca ibipapuro kabisa. Urabona dore ngaho ya makamyo nababwiraga yambukaga ava muri Dar es Salaam agera i Kigali, urabona amwe bayatwitse imbere. Nimba muri kubibona bivuze ko bishobora no gufata umurongo wose akarinda agera no kuri ay'inyuma. Amakamyo arenga ibihumbi n'ibihumbi mu muhanda yabuze uko agenda kubera abaturage bamenye amabuye bagize ubuhe. Ibintu bitoroshye cyane habe na gato, dusengera tunafata iby'iburyo ku baturage bari muri Tanzania, ndetse hariyo n'abanyarwanda benshi cyane muri kiriya gihugu. ubona ko ibintu bitoroshye habe n'aka na gato, abashoferi bumiwe, basahuwe, ibintu ntabwo byoroshye. Kanze mbereke n'indi video kabisa. Urabona ko igihugu cyari gikomeye muri Afurika y'Iburasirazuba cyamaze guhindurwa umuyonga no kuba batishimiye ibyavuye mu matora y'abaperezida. Ngibyo rero amakuru uko atugeraho turabagezaho. Ciao ciao. Ayibana hano mu muhanda Tanzania ibintu birakomeye, nta na kimwe cyoroshye. Bari baturekuye ngo dukomeze, abantu bigaragambya baradutangiriye. Imodoka ya mbere barayitwitse, basi natwe turi mu murongo, bameneye paraburize,